Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Assassin's Creed 3. Želio bih odmah da komentiram kako mi se sviđa što su napravili ovo za snijeg. Da je ovako realno, ovako dobro napravljeno i kad trčite totalno vas uspori, baš se vidi da trčite po dubokom snijegu i tako. Gdje ste meni sam poželi, kako ste? U prošloj epizodi smo bili u nekom baru, saznali neke stvari, napravili neku pizdariju i sad se nalazimo opet kod ove mlade dame koja naravno tu uživa, sunča se, ženska glava prehlađuje se, čovječe, normalno obuci nešto. Pa idemo da vidimo što ona ima da kaže. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Do not kill any guards, to je opcionalno. To 99,99% su šanse da ja tu neću poslušat. Znači ovo mi sad kao služi, magla mi služi da me sakrije, da se ja mogu provući unutra. Ali nema pojma. Da, ona baš mi služi tamo. Bez ono sam da minima. Idem pokušati s druge strane. Nemoj ubiti nijednog zaštitara. Pa kako ga neću ubiti, vidi ga kako lijepo sam. Dvojica su tu, idemo dalje da vidimo. Da se nađemo prolaz jednostavno. Ovaj će nas primijetiti 100%. Opa, ovo je bilo usko. Kako bi bio mrtav. Sve u svemu ja ću njega morat ubiti. Niko ništa nije primijetio. Sila se dole, sila se dole. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Trebamo sabotirat topove. Those cannons are like to cause trouble. I da, krenuli smo od checkpointa i sljedećeg razloga nismo ostali u ovom krugu gdje sve čujemo ko šta priča. Sad ćemo se potruditi to obaviti kako treba. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't fit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. Koliko mi je pametno da idem gore. Copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. Koliko god da jest ili nije, ja to moram I napraviti. know. That map will surely be of use. Sakri se. I need to find it. Jesam pogotov? Nisam. Što treba sad napraviti? Ići... Ubiti ovog lika da me ne ide na živce. U biti ubiti, ugušit ga. Da li ovdje unutra? Nije unutra, nego je vani. Nešto je vani, ali ne znam šta točno. Ne mogu se popeti na šator, zamisli. Okej, idemo probati s ove strane. Ne, pa tu je. To što ja trebam je tu, ali šta da uradim s tim?
Aha! Escape the zone and become anonymous. Šta ne trebam? Opa! Ne, uhvati se za nešto. Daj, skočio sam u vodu. Strava. Koji sam ja sreći. Do not kill any guards, sabotage Kenyon, 0 od 2, speak with taj. Sad vidim kad izađem, ali to. Ali trebao sam razgovarati s nekim. A ne, sada ću sve morati iz početka zbog ovog jednog faila. Čekaj, sam malo izađemo tu. Ne, moram se vratit. I da ova misija se malo odušiti, no nije to problem nikakav. Samo ako ja uspijem s ove strane doći gore, da ne moram sve obilaziti. A vjerojatno ću uspjeti. Da, tu smo. Tu da se ne mogu popeti. Daj, što me zezaš. Ne mogu ni tuda. Sada pogledamo solucije koje imamo ili koje nemamo u biti. Evo ovo da možemo. You got to knock the fuck down, man. Idemo sabotirati odmah ovaj Kenyon. To je opcionalno. To nas ne zanima. Idemo sad razgovarati sa ovim. Pazi ovo. Pa bez veze sam se vraćao. Nevjerovatno. Daj preskoči to. Daj, kako sam smotan. Pa ja sam trebao samo izaći jednostavno odavde. Bez ikakvih poteškoća ili nekih gluposti ili nečeg sličnog. Samo da vidimo sad. Sad ću ja zarivat najvjerojatnije. A neću, dobro. Sve u svemu trebao sam samo izaći iz ovog kruga. Pošto tako i tako osoba s kojom trebamo razgovarati, koju sam ime zaboravio je vani, nisam se uopće trebao vraćati, ali nema veze. Bar smo sabotirali jednog topa, iako neće imati ama baš nikakve koristi od tog, ali okej. A da, trebamo s njom pričati. Jo, čovječe, zaboravio sam ime. Nevjerovatno. What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush him here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Ok, cool. Upravo smo završili još jednu misiju. Ja vam želim lijep pozdrav. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Nadam se. Tako da ono. Ekipa. Ćao!